iwacu ni heza, shuri iwacu n'amahoro, iwacu ni heza, hatagomba makuba, ntakupfusha ntakubabara, ishuri iwacu n'amahoro. Haleluya, hajayo iwacu ijuru, ishimane n'umukiza, ibihe byose udasiba. Taririmba siyara iwacu ijuru, ziko nzaba nzizisi, ibibazo byo muriyo. Tesalonike wa mbere igice cya mbere umurongo wa 5 kugeza ku wa 9. Wathesalonike wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 5 hadi 9. Aravuga kuko ubutumwa twahawe butabagezeho ari amagambo gusa, ahubwo bwabagezeho bufite n'imbaraga n'umwuka wera no kubemeza mudashidikanya. Namwe ubwanyu muzi uko twameraga muri mwe ubwanyu, namwe niko mwadukurikije mukurikiza n'umwami wacu, mumaze kwakira ijambo ry'Imana mu makuba menshi, mufite ibyishimo by'umwuka wera. Nicyo cyatumye muba icyitegererezo cy'abizera bose bari Makedoniya no muri Akaya, kuko muri mwe ariho havuye ubwaku bw'ijambo ry'umwami wacu. Icyakora ntibwageze Makedoniya no muri Akaya honyine, ahubwo hose kwizera kwanyu mwizera Imana kwaramamaye. Nicyo gituma tutaruha tugira icyo tubwira abantu, kuko ubwaho baje bavuga uburyo twabasuye nuko mwahindukiriye Imana, mwimuye ibigirwamana, ngo mubone uko mukorera Imana nyakuri kandi ihoraho. Amen. Nasoma kandi urimo turangiriza muri Danieli. Nasoma pia kitabu cha Danieli ibice 6 sura 6 kabere ku murongo wa 4. Danieli sura 6 na mstari wake wa 4 no 6 rimugarukira. Aravuga ariko Danieli aratona cyane kuruta abandi batware bakomeye n'abandi b'intebe, kuko umwuka mwiza cyane yarari muri we, ndetse umwami yibwiraga kumwegurira igihugu cyose. Abatware bakomeye n'ab'intebe bashaka impamvu yose yatsindisha Danieli mu z'ubutware, ariko bamuburaho impamvu cyangwa igicumuro, kuko yari umwiringirwa, ntabonekweho n'amafuti cyangwa igicumuro. Bukeye abo bagabo baravugana bati, nta mpamvu twabona kuri Danieli keretse nituyibona mu magambo y'amategeko y'Imana ye. Amen. Amen. Imana kwa ikomeje kulinda itorero. Nashukuru Mungu kwa sababu anaendelea kulinda kanisa. Tukaba duterana mu buryo bungana buki. Na tunaendelea kuhudhuria kwa umati wa watu wakati hivi. No kugaruka guterana muri umwanya na kurudi pia kwa service ya jioni. Iragaragaza inyota n'ubushake abantu bafite mu inasirisha kiu na shauku ya kuhudhuria, kubera ko hari izuba ryinshi, sababu kuna jua nyingi, abantu baba bananiwe, watu wao wamechoka, ariko kongera kwihatira kuza imbere y'Imana, lakini kuendelea kukuja tena mbele za Mungu n'inyota abantu bafite nyinshi. Ni kiu ambayo wanayo watu ndani ya mioyo. Timugahwembe kuza imbere y'Imana, msichoke kuwa mbele za Bwana,
Ukiwa muje imbere y'Imana, uko muzi imbere y'Imana mutahana imbaraga. kwa sababu mkija mbele za Mungu huwa mnarudi mkiwa na nguvu. Yewe Imana ibavugisha. Kwa hiyo mubarikiwe na Mungu. Ndashimira Imana cyane kuri mwene data Rutungisha. Nashukuru Mungu kwa niaba ya mpendwa Rutungisha kuba ari mu nzu y'Imana. Ikiwa yuko nyumbani mwa Bwana. Zaranejeje muri iyi minsi, yamenifurahisha kwa siku hizi. Kandi mu minsi ishize nari mfite umutwaro munini cyane. Na kwa siku ambazo zimepita nilikuwa na mzigo wake sana. Twirize kuganira nawe, tumewahi kuongea na yeye. Baganire nawe turi kumwe na Reverend. Tumewahi kuongea tukiwa pamoja na Reverend. Ariko nta gisubizo twabona. Lakini hatukuwa na jibu. Mu gihe cy'Imana rero, kwa wakati ya Mungu, ndashimira Imana kuko yamuzanye mu rusengero. Nashukuru Mungu kwa sababu Mungu amemleta kanisani. Jewe twarabanye. Mimi tumewahi kuishi naye. Ari umusore mwiza, umunyeshuri. Alikuwa ngali kijana wa shule, tena alikuwa kijana mzuri. W'inzobe nyinshi kuri TikTok akaberwa muri kaminuza. Alikuwa smart sana akiwa kwa shule. Umuje. Alikuwa mwenye busara. Wiyubashe. Ambaye alikuwa na jitii sana. Ariko twongeye kubona na hano Mwiki. Lakini tulikuja kuambatana hapa Mwiki. Mbona kagaciro aragatakaje. Nikakuta hiyo usamani amepoteza. Ndashimira Imana rero yuko uwo munsi afite ako gaciro. Nashukuru Mungu kwa sababu Mungu amemrudishia hiyo usamani. Araberewe. Ako smart. Kuza mu nzu y'Imana. Kuja nyumbani mwa Bwana. No gukomeza gukunda Yesu. Na kuendelea kumpenda Yesu. Mani muhumugisha. Mungu ambariki. Kandi Mani mukomeze. Tena Mungu amuimarishe. Uyu mugoroba hari ijambo ryanjemo. Jioni ya leo kuna neno ambalo limekuja ndani mwangu. Bakomeje kuiganiraho kenshi cyane kuva mu gitondo. Wameendelea kuongelea hadi tangu asubuhi. Mushumba ndio yaganiriye. Hata kiongozi ndio hiyo ameongea. Naje kuva nijoro. Hata mimi pia tangu usiku. Nige jambo na hapa. Ndiyo neno nimepewa. Jambo ryanjye munsi. Neno ambalo nitaongelea siku ya leo biravuga gukomeza ubukristo bwawe. Ninasema kuendelea kushikilia Ukristo wako. Kubera ko hari imbaraga zitandukanye, kwa sababu kuna nguvu tofauti z'uburyo bwinshi za aina mbalimbali zirimo kunyeganyeza Abakristo, ambazo zinaendelea kuwaweka Wakristo kuwa dhaifu. Abakristo badakomeye, Wakristo ambao hawajaimarika wanaanguka, huwa wanatoka ndani ya basigaye ku izina gusa, wamebaki kwa jina pekee yake. Ariko turaganira ubukristo bwo mu mutima. Lakini tutaongelea Ukristo wa kimoyo. Ukristo bwo mu mutima nta kindi. Ukristo wa moyoni hakuna kingine. Ntabwo ari kwitwa izina, ntabwo ari kuja mu rusengero. Si kuitwa jina wala kuingia kanisani. Umunyetorero, kuwa mwenye kanisa, mshirika igiti runaka mu itorero, ubwiriza ubutumwa, si kuwa na uongozi wala kazi yoyote kanisani, so kubahiriza gahunda z'amatorero wala kutii programu ya kanisa, no kugira imbaraga zo mu mutima, ni kuwa na nguvu za kiroho. Kandi izo mbaraga zo mu mutima, hizo nguvu za kiroho nta zindi ni ugutunga Yesu. Hakuna zingine, ni kumtunga Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Ukristo ni urugendo rukomeye. Ukristo ni msafara mgumu. Ni ubuzima abantu barimo batandukanye. Ni maisha ambao watu wako ndani pita. Kuko ubuzima bazi ko ari bitambuka. Maana unajua mambo ya maisha yanapita. Ni igihe gito. Ni mambo ya muda mfupi. Mwanditsi w'igitabo cy'Abaheburai yavuze ngo ni iby'ihwahihwa. Mwandishi wa kitabu cha Waebrania amesema yababazi nyuma gusa ku mubiri, yanaumiza kimwili, ariko hari imbaraga ziri mu mutima. Lakini kuna nguvu moyoni. Dufite izo ziringiye yuko ubuzima bwacu atari aha gusa. Kuna hayo matumaini kwamba ubuzima bwacu bufite n'ahandi buzagera. Maisha yetu yana mahali pengine. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ntabwo tukiri ab'isi gusa. Sisi si wa ulimwengu tu. Tunataka kugenda sito yenete ijuru. Tuna identity ya mbinguni. Tunabaraganwa na Kristo. Sisi ni watu ambao wataurithi pamoja na Kristo. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Haleluya. Twasoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya Tesalonike. Tumesoma neno la Mungu katika kitabu cha Tesalonike. Aba bantu b'i Tesalonike, hawa watu wa Tesalonike, Paulo na Sila na Timotheo barababwirije. Paulo na Sila na Timotheo wamewahubiria. Bababwiriza mu gihe gito cyane cy'ibyumweru 3.
wamewahubiria kwa muda mfupi wa wiki 3 tu. Kandi Tesalonike wari umujyi uri hagati ya ubwami bw'Abaroma, ari ubw'epfo, ari ubw'amajepfo bw'amajaruguru, so ubwa western and eastern. Sinzi rero iburasirazuba n'iburengerazuba. Mji huyu wa Tesalonike ulikuwa katikati ya ufalme wa Warumi wa kaskazini na kusini. Wari umujyi wa business cyane, ulikuwa ni mji wa biashara zaidi, warimo Abayuda ndetse n'abanyamahanga. Ulikuwa unaishi ndani wa Yuda na wa mataifa mengine. Warimo abantu b'abakire bakomeye, ulikuwa ndani watu ambao ni matajiri. Paulo na Sila leo wavuye Filipini. Paulo na Sila wakitoka Filipini ashaka kuja Beroya, walikuwa wanataka kwenda Beroya, barahanyura wakapitia, murashika batangira kubwiriza ubutumwa. Walipofika wakaendelea kuhubiri ubutumwa abidini y'Abayuda. Walipohubiria habari njema, ubutumwa bwiza barakizwa, wakapokea habari njema, wakaokoka. Ndetse n'abanyamahanga bamwe ngo barimo n'abagore b'abakire, hata na wa mataifa wengine walikuwa ndani miongoni mwao, wanawake watajiri, nabo ngo barakizwa, nao wakaokoka. Bamaze gukizwa Abayuda b'abanyedini, walipookoka Wayuda ambao ni wa kidini, wakawa na wivu yao, batangira kubarega, wakaanza kuwashitaki, babashinja ko bagambanira leta, wakawashitaki kwamba wanadhulumu serikali, bakica n'amategeko yao, walikuwa wanaharibu hata sheria, abantu bashaka kubafata, wakatafuta kuwashika. Ariko abo bari bamaze gukizwa, lakini hao ambao walikuwa wameokoka batangira iguzi, baratambuka baragenda, wakapeana mali, wakawatilia, baragenda bageze iyo bajaga, wakaenda. Walipofika mahali walikuwa bageze mbele ya Paulo yasize Sila na Timotheo, walipofika Beroya, Paulo akaacha Timotheo na Sila, aragenda kuja muri Atene. Yeye akaendelea kaenda Atene. Amaze kugera muri Atene, alipofika Atene atuma kuri bene data ko Timotheo azasubirayo, akatuma ujumbe kwa Timotheo kwamba arudi, akaja gusura bene data wa Tesalonike, arudi kuwatembelea watu wa Tesalonike. Agezeyo asanga ngo barakomeye, alipofika akakuta wameimarika, agarura amakuru meza, akarudi na habari njema, arababwira ngo bakiri ijambo ry'Imana imbaraga, akasema wamepokea neno la Mungu kwa nguvu. Ntabwo baryakiriye nk'isanzwe, hawakupokea kama kawaida, ariko ngo baryakiriye ijambo ry'Imana rifite imbaraga, walilipokea kama neno la Mungu linalo rihindura ubuzima bwabo, kageuza maisha yao, ngo rituma baba icyitegererezo muri Makedonia yose, ikasababisha wawe kielelezo katika Tesalonike yote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 Bakiri ijambo ry'Imana n'imbaraga, walipokea neno la Mungu kama nguvu, baryakira ijambo ry'ukuri, wakalipokea kama neno la ukweli, baryakira ijambo rihindura, wakalipokea kama neno la kugeuza, rihindura ubuzima bwabo, ikageuza maisha yao. Kandi bari abanyedini bakomeye, tena walikuwa watu ya kidini, bari abapagani, walikuwa wapagani, ariko ijambo ry'Imana rishike mu mitima yabo, lakini neno la Mungu lilipoingia mioyoni mwao, ikabahindura, ikawageuza, bituma bahinduka icyitegererezo, ikasababisha wawe kielelezo. Ikibazo kiriho kuri none, shida ambayo inayo siku ya leo, ni ugufata ijambo ry'Imana nk'ibisanzwe, ni kupokea neno la Mungu kama kawaida, rigira imbaraga mu buzima bwawe, halina nguvu maishani. Kubera ko ijambo ry'Imana iyo rigeze mu buzima bw'umukristo, sababu neno la Mungu likifika kwa maisha ya Mkristo, linamuhindura, linamgeuza, lihindura ibitekerezo byose, linageuza mafikara yako, ligahindura mwelekeo wako, linageuza hata mwelekeo wako, ligahindura ubuzima bwawe, linageuza maisha yako, ugahinduka icyaremwe gishya, wewe unageuka kiumbe kipya. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. 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 Ni ijambo rifite ububasha, ni neno ambalo lina uwezo. Mkristo wubatse ku ijambo ry'Imana, Mkristo ambaye anajenga juu ya neno, arakomeye, ana nguvu. Yesu yabivuze neza. Yesu amesema aravuga ngo wa muntu wubatse inzu ye ku rutare, kasema yule mtu ambaye amejenga nyumba yake kwa mawe, imvura ngo yaraguye, imivu iratemba, mvua imenyesha hata maji ikatiririka, byose byikubita kuri iyo nzu, yote yanze umutingito, abukia hiyo nyumba haijawahi kuwa yari yubatse ku rutare, sababu ilikuwa imejengwa juu ya mawe, kuko bakiri ijambo ry'Imana bararihema mu buzima bwabo, sababu wamepokea neno la Mungu, bararikubaka rirabakomeza, wakalijenga na likawaimarisha.
mwisanga bafite ibyishimo by'umwuka wera, akakuta wana furaha ya Roho Mtakatifu, bituma ngo bahinduka icyamamare bamenyekana, ikasababisha wajulikane, binga umupaka wa tabari y'intara yao, wakapita hata boda za hiyo nchi walikuwa ndani, bimenyekana no hirida kure, yakajulikana hata huko mbali na mpaka yao, kama mazango ko bamenye Imana bahindutse, wakashuhudia kwamba wamegeuka na wamemjua Mungu. Ubuzima bw'umukristo, maisha ya Mkristo bukeneye kuba afite ijambo ry'Imana, inatakikana kuwa na neno la Mungu. Niba warakijijwe, kiwa umeokoka, ugomba kuba mu buzima bwo gutunga ijambo ry'Imana. Ni lazima uwe na maisha ya kuwa na neno la Mungu, kugira ngo ugire imbaraga, ili uwe na nguvu, kugira ngo Umwuka Wera akore mu buzima bwawe, ili Roho Mtakatifu atende ndani ya maisha yako. Koresha ni tazama chombo anachotumia ni hiki, ubutunzi buri mu mutima wawe, utajiri ambayo imo ndani ya moyo wako. Umwuka Wera akoresha ijambo ry'Imana, Roho Mtakatifu anatumia neno la Mungu mu buzima bwawe, no guhindura ubuzima bwawe, kwa kugeuza maisha yako. nta kindi guhishurira, hakuna kingine anachokufunulia. kumenya Imana ni kumjua Mungu, kandi kumenya Imana kuri mu ijambo ryawe, tena kumjua Mungu kuko ijambo ry'Imana rifite imbaraga kuko ni Imana yarivuze. Neno la Mungu lina nguvu kwa sababu ni Mungu alilolisema, nayo yaryubaha, hata Mungu anatii. Ijambo ry'Imana navuga ngo nubwo ibindi byose bizakurwaho, imisozi n'ibindi bizakurwaho, neno la Mungu linasema hata mambo yote yatatoweka, ariko ijambo ry'Imana rirakomeye, lakini neno la Mungu lina nguvu, rishobora kuvaho, rishobora gukorwa, haliwezi kaondoka. abakiri ijambo ry'Imana mu buzima bwabo, waliopokea neno la Mungu ndani ya maisha yao, bakakira imbaraga zabo, na wamepokea nguvu no kwera kwayo, na utakaso wao, bitunganya ubuzima bwabo, inatengeneza maisha yao, igenda ribacura mu buzima bwabo, inaendelea kutengeneza maisha yao, igenda ribeza, inaendelea kutakasa. Zatumye Yesu avuga abwira abigishwa, ndio maana Yesu amewaambia asaba Imana ngo Mana ubereshe ijambo ryawe, akaomba Mungu, Mungu watakasishe neno kubera ko mu ijambo ryawe ari ukuri, maana neno lako ni ukweli, kugira ngo Mukristo abe yuzuye ashitse, ili Mkristo awe mkamilifu. nuko abatuza ijambo ry'Imana ry'ukuri mu buzima ni kutunga neno la Mungu ndani ya maisha kugira ngo ikidakwiriye kibeho mu buzima bwawe, ili kile kisichostahili kitoke maisha yako, utunganywe rwose ukwiye ushitse, au utengenezwe uwe mkamilifu. kuja mu ruganda rw'ijambo ry'Imana, ni kupitia katika factory ya kugerwa kuri iri jambo ry'Imana, nukugerwa kuri iri jambo ry'Imana, ni kupimwa kwa neno la Mungu. niba ijambo ry'Imana rihakana icyaha, ikiwa neno la Mungu linakana, ugomba kwandika nakana dhambi, ni lazima ijambo ry'Imana harimo umurongo wo kwezwa ku buzima bwawe, ikiwa neno la Mungu kuna mstari ya kutakazwa kwa maisha yako, ubuzima bwawe bugomba kwera, maisha yako yanastahili kuko kutakazwa, nta kindi jambo ry'Imana rivuga, kwa sababu hakuna kingine neno la Mungu, kandi kindi jambo ry'Imana ritwereka, hakuna kingine neno la Mungu linatuonyesha, ijambo ry'Imana ritwereka Kristo, neno la Mungu linatuonyesha Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni wakati ya Kristo mu buzima bwawe, ukipokea Kristo ndani ya maisha yako, uzaba ugeze mu masezerano y'ijambo ry'Imana, hapo unaingia katika ahadi za neno uzaba la mu Mungu. buzuro w'ijambo ry'Imana, Hiyo itakuwa ukukamilikizo kwa neno la Mungu. Umwuka Wera akora mu buzima bwacu. Ndio maana Roho Mtakatifu anafanya ndani ya Yesu aza kuja mu ijuru, Yesu alipotaka kwenda mbinguni, yabwiye abigishwa ngo mukiza nuko nagenda, akawaambia wanafunzi kilicho chema ni kwamba ni kugira ngo mubone Roho Mtakatifu, kuko Umwuka Wera namara kubageramo, kwa sababu Roho Mtakatifu akisha kuingia ndani azemeza ngo ab'isi icyaha, atakubalisha wa dunia dhambi zao, kandi bazagaragaza gukiranuka kwa Kristo muri bo, tena atajaribu kuwa uhaki wa Kristo ndani ya azaduha n'ububasha bwo guhindura isi, atatupa na uwezo wa kugeuza ulimwengu. icyiza nuko ngenda kugira ngo Umwuka Wera aze muri Kilicho chema ni kwamba niende. Umwuka Wera waramwakira mufite mu buzima bwawe, Roho Mtakatifu umempokea, uko naye ndani ya maisha, ariko igituma ubuzima bwawe budafite imbaraga, lakini kinachosababisha maisha yako yasiwe na nguvu nukuriye muti nta jambo ufite, kwa sababu hauna neno. nuko Umwuka Wera ntiyakoresha izo nema zawe,